Kumenya yago korekana kira lituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobotengali butali numubwekano Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kigimo mwancho muligeli Bwensoko TV ande ichikire chinsa isano na ibiro mu basobona kera tuchukomanya mayabu na agendete gokorekana kurwase chinsemo abo nabaliki baitu banyarako babakoye kigaiga eri tukomanye na kwemanya mange ali agendete gokorekana imense ya Kenya chinsemo chitu chiagusi nabo igokorwa isiko yense ya Kenya nabo tubwati ya sensemeli mtandao Facebook Bwensoko TV nabo igogenda sensemeli ya YouTube tubwati Bwensoko TV mwancho muligeli eli orwe birengereri byabo asikiri kigendete gokorekana lietaliane Innocent Onyango. Muri tuchaka se orobotiro tanganto gatebe kurwa se county ya Nyamiranga ete sentunde yende niga bamenye bensemo ya Mungoli wodi ya Mekenene ebunge ya Burabu ime ya Nyamira county babwatokire birengera byabo ibanyareko bakurwa igoro yoko bolia kwa koboro kwa mache gotako ba asenseme y'umwancho muriri nigo banyareko bakuru birengera byabo litukolia leo tigatonyororo boturwa senchira yoboikirana Namba de name aba kutura na abake na tuli yari injinia nani yani kuma manyire yo at the same time no mo engineer naye tero kungireria ora bakongure gaye eski mwana tumije tigaye yende gitangani amaji ni moskeze tuba dinde binene gaye binene iriya kabiri tumisa chuli kuko kubwatie binte bitatu bizere amente ne para yo kwakole kwaiti lakini buno mwalimu Onyanga achaka naiguga agento keborete amachi security chipa nayo gwatera abana youth baito bagwatimeremo abangi nambale kundi babe supported oyo kole lyoteba Nyamira yitu nakarate kinisa muroje nindo matagera lyo Kirabu ni mpigera humo kwa ngaji kura sengen nyonga tegera ni mpigera abu ngende moko teba kuna jioni wa tegera lakini lende na batebye getafu moko nga ngeriye koro kiu ande mombo ali swali bali ji tena ni swali mwambo olia umwalimu Onyango kwachakira ingoli bwatani nelyo mwalimu libwatani na lilia asengenjo lyonsi lyango lyango tebegenteke mabunana Nyamira ne sarege na kiesarege abana inji twabogete mambi tugakira chikura banya gakorege ndugori batotebe toka tigarite se county ya Nyamira barwire ba kansa kurwa county ya Nyamira nigo basabire county ya Nyamira inse yo mugabana Amos Nyalibo korenta marioga kansa senya gitalia nene ya Nyamira elio konyoro bokorelio buya ekero kyo umwemsie bwensemo ya township umuskedi ukimasira nigasabira umugabana Amos Nyalibo kobeka bosyo cinchira cyo gwikirania nga abarwira ubarese county banyarako bakorengwa se cinga kicibwenete nabo igo onyareko bagakomochia okwenyaruria gokorosia nseme kurukunga cancer center Amwakanga survivors for 35 years. cancer leo Cancer ya breast. Ono kweli ne jamani bado ikirianya leo. Ile mna sote kujifanya. Tubwatisie sabali yeyi. Egepo gara twara ataliramu. Nabana bamintu nabagaka. Agwarete sabo yani throat cancer, coronary, cervical and prostate cancer. Abantu abonsi pimo kango chinga semoni na mungu tege uto kwa na wana gali ambeo na saa atora ile kwigana ne tuwaumira ne rero bitwenere cyumbe kinabera na kero kyo tuguye kubasemya abantu barwarete cancer inche na gira rero kuja kubasegeta na inde kubateno buruiro batatu is not the end of them
ande toko siga bagambi baito were basibale mbanya kubanga kisabali ku Nairobi na matanga bagucha bantu sinka ko aba bale moyo mbara ba Mario bose mbara ba assist nene we okonyo munde kerale moyo ora kole inte kiamono kuwekera gucha matanga ayo gucha besa kera taigweti igwa abatu agirire toje to osibitija na bro nto bwa na barayi bande bose bari barabe gwiringo cha koraba irinde kigere jinyene kibata kere kinyinge kigere kero muntu arwale cancer diet yaye go change ngo that is why we are here to bwa na barayi kono gaiga seke umbeke yeito nto bwa ta challenges kinyinge sana abantu baitu mbaroro konyora tutabwati kibesa tokogura mariogo ntubwati besa tokotierana na kartu kuya mariogo Nairobi esenge nchoga igase itumuna nyamire ya mariogo tayo toko nchengo ko mushimo wa diuko ya kamase mwa MC wodi ya township na ande mu abasikabe kero na chite kumanyanga di exist na kero twa begetinyo gitari konya na gachite ya beseneno na tegetebe cancer center ekero twa chikono kuyibwati tukanyoranga honestly irino ne jengo ya rengororo nothing much bari konyore singincho no munyegitari abandi bari gocha banyoranga no munyegitari konye ntura toro munyegitari bone kibonye so from there tukaye tigeje bone ka health center tukaira tuare rumwe mwari se nyegitari tene so sisi ngaite na ritu akore to mukutano mutangani ni kiombeki tari rori to umera ne tangani ne kiombeki so rero na inchege ntukiagera nacha munyekero go bana banga kirbisim agante binga rero mbaba Nainjenga batevi nainjina naikubo yakega matuka etama garo nangikana nyorte ngenya sawo nyikiri na abiri biyana na bwenire na borangi chencha go chumuika nabantu abaminto bonse abatari ngambantu bakuru wodi yano ndara cyane kuboranga nabantu ye wodi yano kono gusuganya nabwa nabantu barwe towns pinya mirengima bara nainjina aboranga tinko bajoyi ibozi ebago tebanga ore kore moyo turaetera borema ngore kore moyo turaetera burwaire nonye ndo ukorigire byabasike bunaba ekero barigire time cyando bagwetera ngano ni byogoria cancer ngo no guti tokora rigire none byo byogoria cancer rero ndi kubara none nyegetari ikirugura ngo kibese kigotomu is a lot of money nchumuliri totigareta se oburwire bwa cancer barwire bwa tuburwire bwa cancer se nyagitari ya Kenyatta asentude ndebe sokiri na kwemurunganiria ogosaleka ko mtandao sha ekero bakoligia urwali asinyagitari ekintu kerere barabokoira amatuko amange ase bagatebanga goitanige kakia matuka 3 na konyara ko bakonyora obubwene kuri asinyagitari ni batebire umuraibwense niganya tukaba batebo mentire kibese cyuko barwali kuri ndo mtandao uyu nigogenda tekoleto muchando. Well, we are being told the system downtime. Every day it is system downtime. People are taking 3-4 days here, coming every day. Ndio mwende mtafute madawa, tunapitia mashida kupata dawa, tunakuja huku pia unaambiwa system iko low. Sasa unashindwa hospitali kubwa hivi, mbona tunakosa kupata usaidizi? Up front. What's happening here? Queues at Texas. Be able to apply, and they know how to do that. What they call the provider portal. They need to notify SHA that we've gotten to 550, and then to allow them access up to 800,000. And I think it is important to clarify that these are unique cases, because not all patients will require the 800,000. Kwanda busio abasaye kurwe county ya Kitui bachakiro korobekana eliokogania obwire bwa kansa koraligwa kwa bomuchando monene mense ya Kenya. Korenga nabasabu nigo batebire campaign yeyo nigo barayeire goika ase umuraibu monene bwense aiga Nairobi elibanyara kwa bagwikiranie kirenga kyabo yokomwa ebirengera byabo. Continue to treat cancer as individual battle. It is a collective struggle, and it demands a collective response. That is why I'm calling the President of the Republic of this nation to declare cancer as a national disaster. Such a declaration will open doors for urgent findings, strong policies, and nationwide awareness campaigns. Therefore, we need better access for treatment, more support for research, and affordable care for every citizen of this nation, whether rich or poor, old or young. Cancer does not discriminate.
and neither should our response. Na kirobo chorio bokebo gendete kwariganirwo mutienyi uyo citarike 25 mokorerio ime wo muraibu ense Faruki Kibet no mubungo Malava David Ndakwa waire campaign cha UDA sensemo ya Kabras West county ya Kakamega elioko mwakire campaign Elvas Shakala oyo okoriye kirwe kikyo MC Faruki nigo abamochirie abarai bali bakurwa Western na bali batania nensemelia yo kwamirelia serikali. Mama, so mnajua wananituzingi hapa. Leo mtakubali mtu anituzi hapa Ingwe. Wakijaribu mnasema Riswa. Ahonya ni mtu wetu, si ndio? Wakijaribu tu namna hii mnasunga shinda. Ahonya ni mtu wetu au wengine Riswa. Musiseme kwamba Wakabarasi na Wanyala. Mkabarasi ako hapa anauliza kura. Munyala anatoka huko aende Kabarasi aulize kura. Na kura ni kupembeleza. Kura inalingana na vile unapembeleza. Kura ni kuomba, kura ni kuuza sera yako, kura sio vita, kura sio fitina, kura sio matusi. Hii imefunguka. Niliwaambia hapa Bukakunga fungukeni masikio. Ndio leo sasa mmefunguka, watu wa Mwihupo, watu wa Musiti, watu wa Bukakunga. Omubaro utaraineki wabo abantu nigo babekiru byara n'abanyanyimbo ensemo ya Busia kubwatekana no kubekwa kwabo byara nigo gwakire mayaga yo munchuriri asilieta Ibrahim Mohamed oyo obeire gagosira kurwa segekagiye chikibiri chaitire nakorengana n'abamenyi ba Busia. Ibrahim nigo abekwa byara ekero aika kurwe gali yo bosombi na nigabekire tubyarange nigetaseni ky'abanyanyimbo kya Busia. Sisi tumepoteza Ahmed, saizi ni wiki mbili. Leo tumejitoa tu ile ambayo tutafute haki ya Ahmed. Sababu kutafuta haki ni kitu lazima. Sisi tujakosea mtu. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano ya amani. Sisi tumekuja tu justice. Sisi tumekuja tu tunataka kijana wetu amepotea na majamaa wamemchukua ni madisi ya. Tuko kwa Busia Kisumu highway wameanza kutupiga rasasi. Sisi wametupiga rasasi. Sisi wametupiga rasasi. Sisi wametupiga tia piga maridhe. Si hatujawakosea hatujawadigidha. Sisi kitu tunadai ni justice. Huyo ni dosi kijana mdogo sana. Hata hajui uzuri ya mtoto, hata ana mtoto. Sasa simpoteze na kwa dai kumeza watatapika. Nchumulili kwikira abo na ikiro mweri wa maya chetire chitaka 13 mayiga yechinsa isano na ibere chinka kichina bwe cheisaine asogosoma maya kurende chigika 10 no manyigwe ingia kogera omori kyo monene bwa bakori emeremo Francis Atuli agateba ngani go bono imiaka 10 etaisaine omuraibu ense gokora magendera mange imeyense ateba ale kwa guri bagali tukuria lero igari kurusia igitango kie miaka nchenguru ku Innocent Onyango genda kubwati gitaseni gito Soko TV.